دما خوش ببینرین هیجا ایرو 14 هزیران 2022 روزان روزا سهشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه اما هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بری جاری کردن دما خوش ببینرین هیجا ایدی ارتشا اوکراینا لروشتلات ولات تک چویه هرچی قاسی شریک دجوار هبه جی لیال سر عردی خویاده که روسیا دیگه جا آرمان جا خواه همو پرین لدردور باجار سورودونتیز که جا آلیه هیزین روسیای و هاتن روخاندن ایدی کتناوی باجاری نیس خویاده که ریدارین حریم اشکره کرن که ویگاوی جا صادی هشتی باجار کتیه بن کنترول ارتشا روسیای سرکمار اوکراین زلنسکی دی بیشه به چکین هیی شروع نکاره دوام بکن. جماعة صباط و شر الأوكراني دوام دكه و هفتين داوي افشر لروجرات وليد بلاف بيه بتايبت جي لهرما لوانسكي ارتشا روس تهول ده باجاري سيفرودونسك بتمامي كنترول بكه هات راگاندن کو پرین در دورا باجر هاتن رو خاندن و بوی آوائی پیوندی به در وره قطبویه. والی هرما لوانسک راگاند کو ایدی پر زورا آلیکاری بگیجا باجاری سیورودونسک و نپیکانه کو سیویلن ویداره بین ارزگار کرن. لگوری داخویانی والی ویگا ویج صدی حشت باجر کتیه بن کنترولا هزین روس. سرکوماری اوکراینی زلنسکی جی دیار کرد که حتی نهاج بر شریلوی هرمی گلک ساتن کشتن و روشوک کام باخ بنافگر. بردف هزین ارتشا روسیایی لهرمی ادوارد باورنجی بانگل لشکرین اوکراینایی کرد که خود تسلیم بکن. دوی ناوبریده بردف که کشکا کرملینی دیمیتری پسکوف دیار کرد که آرمان جوان جی تفگر لشکری یا لدونتسک و لوهانسکی پاراستنا سرخوبون وانه. لهمبری روشاگران آشار رایدارن اوکراینایی گلیو گازن جیخوان جهزن روش آبایی کرن و گوتن سوزدان که اوی آلیکاریا چکان بمره بکن لیف یک پیک نهاتیه. جبروی چنده امن کارن باجارین خواه بپاریزن. دنو ارتشا اوکراینی ده جه 55 ولاتان لشکرین لدشی روسیای شرط کن هنه کما هری مزن آوان لشکرین بیانی ین همولاتین دولت یکیون آمریکا و بریتانیایی نه. دشری اوکراینا یل دجی روسیای ده جنیزی 55 ولاتان کس بشداری ارتشا کیوی بونه. دبر سوا پرسا آژانسا نوچم آلمانی DPA ده بردف که لژیون ناف دولتی لأوکراینای گوت. ام دکارن پشت راست بکن که لژیونرین آلمانی جی لورن لی ام دکارن لسر آمارین راست شروع بکن. لژیونا ناف نتوی که سازیه که گشتی یا گریدای دولتا اوکرایناییه ده دست پیکامها حزیرانه ده کشتنا لشکره که آلمان راگهاند بو. ده داخویانیا بری ده هاتو بو اشکره کرن که ده ناوا چکدارین بیانی ده ده کومن هری قلبالغ همولاتین دولتین یک بوین امریکایی و بریتانیایی نه پشتیوان پولونی و کاناداییتین. هات راگهاندن که ده ناوا شروانین بیانیین لسر ناو اوکراینایی بشداری شری چکداری بونه ده برازیلیایی، استرالیایی، کره باشور، ولاتین بالتیکه و ولاتین گلک ولاتین اوروپایی ین باکور به تایبتی فنلاندای جی هنه. بردف که لژیونا ناف دولتی دامیان ماگرو گوت شروانین بیانی ناف بوری نکره گرینه بشک جه ارتشا ولاتن. ماگرو بالکشان سرویه که که لیچونین لژیونا ناف بوری جبوتچه وزارتا پاراستنه یا اوکراینایی تیداین. سروک اوکراینایی ولودومیر زلنسکی جی بانگل دلخوازن جیهانی گریبو که بشداری شری لدجی ارتشا روسیای ببن. ددا خویانین کج آلیه یکینین لشکرین روسیای و تین داینده گلک جاران بحثات نکرنا چطیان تکرن. موسکوی راگهاند که به هزاران بیانیین که سرناو اوکراینای شر کرنه هاتنه کشتن و گلک جی دیل هاتنه گرتن. Также сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов.
بردفکê Wezareta Parastinê ya Rûsyayê Igor Konashenkov diyar kir ku gelek caran leşkerên piyanî bi taybetî bûne armanca wan. Konashenkov di meha Adarê de gotibû beşek welatên Rojavayî piştevaniya hemwelatiyên xwe dikin da ku li dijî hêzên me şer bikin. Lê Rûsyayê jî ragihandibû ku wê kesên biyanî jî tevlî refên wê bibin û diyar kir ku wê hêzên ji Sûrî jî hebin. Di nav welatên ku dikarin bi riya nûnertiyên Ukraynayê serlêdanê bikin, tevî gelek welatên Rojavayî, welatên wekî Iraq, Peru, İsraîl, Kuba, Koreya Başûr, Vietnam û Hindistanê jî hene. Lê balkêşe ku Tirkiye di lîsteyê de nîne. ولی هر به ترکیه دوام بکن اسرائیل و ایران قادن خوین گفخوارن برفره کریه آلوزیان آبروان ولاتان ادی در بازی قاده که نوبویه اسرائیل جوالاتین خوره دبیجه سردانا ترکیه نکن او ین لترکیه جیل ولاد فگرن ایران دبیجه اوی سوزن خوین طول هلدان پیک بینه او روش و باندورک چاوا لتکلین انقره تهرانی او پیواجوا نزیکبونا ترکیه یا اسرائیل بکه دناوا دمین پیش دوی خویا بکه لیا دیار اوه کو اسرائیل ایدی ترکیه وکه ولاته که اوله نابینه. د وقتکی ده کو آلوزیا ناوبرا اسرائیل و ایران ده زیده دبه ترکیه جخوکتیه ناوا مترسیه گفخوارنن ایران ین لدجی اسرائیل ریوبریا تل اویوه خستیه ناوا فکارن. جبرویه که اسرائیل داخواز جوالاتین خواه ین لترکیه دکه کو بگرن ولات. یا دیار اوه کو او آلوزی و باندوره که راست لتکلین ترکیه ایران و ترکیه اسرائیل بکه. وزیر کارن دروی اسرائیل یائیر لپید دوه دا خوینی اکدا و بانگل اسرائیلیین لترکیه کرکو وگرن ولاتی خواه. لپید دیار کرکو ایران خو آماده دیگه ایرشی ولاتین اسرائیل بکه و جهم ولاتین خوره و هاگوت. دزوترین دم دج ترکیه درکون مطرسیه که راست و نزیک هیا. لگوری مدیای اسرائیل انقره چطه که ایرانی یا کو آماده کاریا ایرشال سر هدفین اسرائیل دیگه درخستیه هوله. حدث نشان کرن کو هشیاریا سفره یا وزیر کار دروه یا ایرلپید هجبو ولاتین خواه روژک پشتی کنوچه یا چطه ده چاپمن یا اسرائیل ده جهگرد پیک هات. جبر همان صدمه کنسیا اولهیان تویا اسرائیل ده داویا مهابوری ده هشیاریا سفرین بو ترکیه دا بو. پشتی داخویانیا وزیر اسرائیل لپید دوه بشف وزیر دروی ترکیه مولود چاوش اغلو به وزیر دروی ایرانی حسین امیر عبداللهیان را به تلفن آخوی لی درباره هفدیتنه ده آگاهی نهاتن داین. جتفگرا هایی خویادکه کو ایران لسر خاکا ترکیه خوش ایریشه که لدجی ولاتین اسرائیل را آمده دیگه. یا لور دردکه و پیش پرسا گلو ترکیه دبه قادا شر آجبو آلوزین اسرائیل و ایرانه؟ صدات یک ریخسنین چطواری ین هری بباندورا کو رژیما آکپی لناوا ترکیه چکریه اوری خسنا چته لناوا ترکیه و سوریه به ایریشن تروری را دبه شانده که جهپی دربار صدات یا کو ریخسنا سوچ و چطواری اردوغانه لسردوزگری کماریا انقره گلی سوچ کرد. سرک وکیل کمات جهپی پارلمانتوی بلند تزجان به شانده که سری لسردوزگری کماریا انقره دا او گلی صداتی کرد. پشتی گلی شانده جهپی لبر عدلیه داخلانیه دا. تزجان ده داخلانیه ده دیار کرد که جه پارو کرن او پیامین که پارو دیگه خویایه که صدات ریخستنه که سوچه کاروبارین پارلمانتریه دیگه او به پشتگیریا قصر تفدیگره. بریانها سروک جهپی کمال کلجداروغلو سردانا ناوندا صدات کرد بو او خواسته بو لسر ریخستنی آگاهیان بگیره. لی هم وقتی وی ناوند دریه خواه گرتب او ری ندا بو کلجداروغلو بکه و آواهیه.
پشتی ویەکێ یەک ji rojevên serekên li Tirkiye ve guherî mijara Sadat û perwerdekirina wê ya çekan ya çeteyan bo komên din. Hêjayî bibêrxistinê ku serokê mafya û zilamê dewleta Kur a Tirkiye Sedat Peker beriya niha behsa Sadat û rola wê ya di bûyerên kuştin û derxistina tevliheviya li nava Tirkiyeyê kiribû. Kur'an'a yemin olsun böyle oldu. Ya orada bir yeri... Koreya Bakur di ceribandin û xurtkirina çekên nuklerî de ısrar dike Amerîkaya ku ji sedî nêzî çil çekên nuklerî li cîhanê di destê wê de ye ji vê yekê aciz e. Wezîrê Karî Derve Amerîkayê Blinken diyar kir ku li hemberî ceribandinên nuklerî yên Koreya Bakur zextên li ser wê zêde bikin. Ji destpêka salê ve Koreya Bakur lez daye ceribandinên xwe yên nuklerî. Political decision has to be made. If Wezîrê Karên Derveyê Amerîkayê Antony Blinken û Wezîra Derveya Koreya Başûr Park Jin li paytexta dewletên Yekbûyên Amerîkayê Washington DC civiyan. Piştî civînê daxuyaniya hevpar a çapemeniyê hat dayîn. Antony Blinken diyar kir ku ger Koreya Bakur ceribandinên xwe yên nuklerî bidomîne wê bi hevalbendên xwe re bi lez bersivê bide. Heta ku Koreya Bakur rêya xwe neguhere wê zextên li ser wê bidomîne. Blinken got, em ê bêçekirina nîvgirava Koreyê bidomînin. Eger hewce hebe armanca me ew e ku em zextan bidomînin heta ku rejîma Pyongyangê rêya xwe biguherîne. Blinken bi domdarî ev tişt anî ziman. Eger Koreya Bakur ceribandineke wiha bidomîne em bi Koreya Başûr, Japonya û hevalbend û hevkarên xwe yên din re di têkiliyê dene ku bi lez bersivê bidinê. Koreya Başûr û Amerîka di vê çarçoveya aboriya Hind-Pasifik û Rusya pêşve bibin. and anti-corruption, and I think that the real Wezîra Derveya Koreya Başûr Park di daxuyaniyekê de got. Ceribandinên nuklerî jî di nav de her provokasyonek ji aliyê Koreya Bakur ve wê bi bersiveke yekgirtî û teqez were bersivandin. Me li hev kir ku mijara Koreya Bakur yek ji xalên herî sereke yên siyaseta Amerîka û Koreya Başûr e. Wezîran diyar kir ku li ser mijarên ewlehiya cîhanî yên wekî şerê Ukraynayê jî nîqaş kirine. Bel em carekê din vegerên şerê li Ukraynayê, şerê li Ukraynayê bi qasê malwêraniyê ew çendî durûtiya ku di navbera welatên cîhanê de jî raxiste berçavan. Ev hêza ku di berdêla siyaseta xwe yên şerxwaziyê de bi milyaran dolarê xerc dikin, dema mijar dibe mirovahî ker û lal dibin. Rewşa xela a li Başûrê Sudanê nîşaneya vê yekê herî zelale li gorî hişyariya netwêniyek bûye ji bo bi milyonan Sudanî ji birçîbûnê werin xelaskirin pêwîstî bi 436 milyon dolar heye. Bi dehê salan e trajediyên mirovahiyê, xizanî, xela, birçîbûn, nexweşî, şer û koçberî. Yên herî zêde para xwe ji van felakatan wergirtine her welatên xizanin. Bi taybetî jî Afrika û rojhilata navîn. Tiştê ku herî zêde rê li ber van encamên kambax ve dike jî pirsgirêkên hevsengî, wekhevî, edalet û xemsarî ne. Serkêşiya wan jî welatên ku qaş û xeweke demokratîk û parasvanên mafê mirovan binav dikin. Lê dema mijar dibe berjewendî û nakokiyên serweriya siyasî, ev welat dikarin di nava şev û rojekê de bi milyaran dolarî xerc bikin. Велика тобі подяка від нас всіх, від народу Mînaka vê України. ya herî berbiçav şerê Ukraynayê ye. Di nava sê mehan de Amerîka, NATO û welatên Ewropayê bi milyaran dolar şandin vî welatî. Hema bêjin hemû pere ji bo xercên leşkerî hatin bikaranîn. Lê heman welat tevî bang û hişyariyên bi salan ên ji bo rewşên li Sudan, Yemen, Somalî û welatên din ên xizan xwe li bêdengiyê danîne.
نتوین یکبوی جارک دن بهیویا کو دست آلیکاری دریجیوان ولاتین خزان ورکرن هشیاری دا. برنامه خوارن یا جیهانی راگهاند که گل باشور سودانه به برچیبونه را روبرویه. ریخستنا گردای نتوین یکبویی بانگلهزین جیهانی کرکو پیوستیا بشک مزن جخلک سودانه با آلیکاریا لزگین هیا اگاد. جبو پیشی لغلای وره گرتن دوی حتی 6 ماهن 436 میلیون دلار ورن پیدا کرن. هشکسالی آفریقا هیدی والا دکه نتوین یک بوی جراغاند که نیزی سال و نیوه که لسومالی جبر زواتی جمارا مروین ججو و واری خواه کچبر دبن زیده بویه دبیجه ل14 سالین ورزا هیده اف باران لحرم ناباره او او یک جدبه سدما که هشکسالی هی زیده ببه. گوهرینا روشا آوهوا و هشک سالی پیلا کوچبری زدد که لآفریقا زواتیا هایی و روشی با آوه کی زلالی راد خبر چاوان. لگوری نتوین یک بویی اجبر زواتیا که هینجی دوام دکه حتی داویا مها گولانی 85,000 کس جگندن خوین لسومالی درکتن و پنابر بون. اوفیسا آلیکاریا لزگین آنتوین یک بویی یا لسومالی اوچا تخمین دیگه که مها گولانی 33,000 کسندن جبر زواتیه پنابر بونه. او هجمار لگورین مها نیسانی جسادی 28 زده. پرانیا پنابران جی لناوا هرمی تفدگرن. رواج جهواری خواه ده چلیا 2021 ده دست بکر. سومالی و ولاتین دن این لحرم قلوچ افریقایی ده دما هری نباش آزواتیا دهان سالین داویدنه. 14 سالن لپی هف باران نباریایه. سازین آلیکاری به مهانه لسر غلای هشیاری دکن. لگوری حکومتا لموغادیشوی خطریا برچیبونه لسر زیده 6 میلیون مروی هیا. نفوسا سومالی نزی 16 میلیونه. جدست بیکا سالا 2022 دیانو پیوه بگرانبونا شر هجمارا مروفن جهواری خوابونه زیده تربو. لسومالی گلک مروف برنگی کی کف نشوب جبر سوال کاریه نیف کوچ برن. دولتا سومالی کودناوا کریزه ده به تایبتی جبر ایریشن میلیسن الشباب این اسلامی به تندی تهجاندن. ویروس میمون ولاتین اروپا خستیه نوا تفگری یکیتیا اروپایی و 110,000 درزین لدجی ویروس بکره اوج ولاتین اندام رجی بشینه. اندام کمیسیون یکیتیا اروپایی یا جه تندرستی برپرسیار ستیلا کیریکتس داماکو لوکسمبورگ در بازی جوینا وزیرین تندرستی یکیتیا اروپایی بو داخلن یکده. ستیلا کیریکتس دیار کرکو اوه ایرو پیمانا کرینا 110,000 دوزین میمون امضا بکن او دیار کو اوی د داویا مها حزیرانی ده دست به رادست کرنا یکم ج ولاتین اندام را بکن. کریاکیتس دازانین کو حتی نها لولاتین یکیتیا اروپایی در دورا 900 حالت نخوشیا میمونی هاتنه دیدن. لسرانسری جهانی جی جمارا پیکتیان نیزی 1400 کریاکیتس آنی زمان اوی ده جوینا وزیرین تندرستی یا یکیتیا اروپایی ده روشا بلاوبونا ویروسا کووید 19 جی بنرخینن. بری بنرین هجم لبردگیشن داویا بلتنا خود بجن حتی سبورین پیشیا و بمندنا و خیر و خوشیه ده هر شاد بختار.